Ćao drugari, dobrodošli u Vreme za engleski. Danas sam htjela da podelim sa vama kratak video o akcentu. Podelit ću sa vama nekoliko reči koje se sastoje od dva sloga gdje je jedan akcentovan, drugi nije. Mi smo u prošlom videu rekli da su akcentovanije reči ili slogovi nekako duži i glasniji i ekspresivniji, dok slog koji nije akcentovan, on je nekako niži u tonu, brzo se izgovori i to je to. Hajmo da vidimo reči od dva sloga gdje je jedan slog akcentovan, drugi nije i obrnuto, da vidite koliko je bitno o čemu pričam i kako akcenat mijenja značenje reči. Imamo reč konflikt ili svađa. Kao imenica je conflict. Conflict. Na prvom slogu akcenat. Conflict. Kada želimo da upotrebimo ovu reč kao glagol, kao na primjer svađati se ili biti u konfliktu, conflict. Conflict. Znači drugi slog je akcentovan. Conflict. Vidite da je prvi koji je neakcentovan kratak, brz, conflict. I onda drugi naglasimo. Podignemo malo ton, visinu tona, produžimo, odužimo ga i akcentujemo. Conflict. Conflict. Dok se konflikt kao imenica kaže conflict. Conflict. Dozvola kao imenica je permit. 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 Dozvoliti kao glagol. Permit. Permit. Poklon se kaže present. 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 Prvi slog akcentovan. Present. Prezentovati. Kao glagol prezentovati. Akcenat je na drugom slogu. Pa se onda kaže present. Present. Projekat kao imenica na engleskom kaže se project. 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 Znači čuje se project. Project. Projektovati kao glagol se kaže project. Project. Kada je u pitanju imenica i projekat, project, akcenat je na prvom slogu. Project. Kada hoćemo glagol da upotrebimo, projektovati, akcenat je na drugom slogu. Project. Vidite razliku? Ogromna je. Na primjer, rast, ekspanzija nečega, kao imenica kaže se increase. Increase. Prvi slog je akcentovan, in, drugi, crease, nije. Increase. Increase. Kao glagol razvijati se ili ići u ekspanziju, kako god, kaže se increase. 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 Sad je prvi slog brži i kraći, increase. Drugi je akcentovani. Increase. Znači imamo imenicu increase i glagol increase.